Wagwan. Rwanda. Wagwan. Gate my G. All is good. What is good? How is life? What's wife? What's wife? Ndagusuhuje kandi guhaye ikaze kuri Rugwiro Empire mu ruganda rw'inkuru n'ibyegeranyo. Ni gute Nzovu atazi isura ya The Ben wamuhaye telefone nziza ya touch? Ni The Ben se? Ikaze. Uyu munsi mu Rwanda hari imbuga za internet 20 zisurwa cyane kurusha izindi. Urwo rwawe cyangwa se urw'ikigo cyawe nta rurimo ndetse nta nubwo rukubyarira umusaruro kubera kutazi Afrinovators. Kompanyi ya mbere y'ikoranabuhanga y'impuguke zitanga serivisi zose z'ikoranabuhanga nko kubaka imbuga za internet, kuzicunga no kuzibyaza amafaranga. Aba n'ubitabaza usibye kukubakira urubuga rwa internet rwiza, hari n'ibindi bintu bitanu bazakorera website yawe ihita itangira kubyara umusaruro. Urubuga rwawe bazarukorera ibyitwa search engine optimization cyangwa se SEO. Uku ni ugukora ku buryo website yawe izajya igaragara byoroshye kuri Google, Microsoft, Bing n'izindi mbuga shakiro. Niba ari urubuga rw'ubucuruzi, ibicuruzwa byawe bizahita bigera kuri benshi. Bazakubakira uburyo bwo kwamamaza website yawe ku mbuga nkoranyambaga kandi bagukorera ibyitwa pay per click. Ibi ni ukwishyura udufaranga duke cyane maze imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, LinkedIn cyangwa se Google bakakwamamariza. Banagukorera email marketing, ari byo kugira liste nini ya email woherereza abantu ubabwira ibyo ukora. Ibi nibyo Afrinovators bazobereyemo. Niba ufite urubuga rwa internet rwaba urukorerwaho ubucuruzi, urw'ikigo kitari icya leta, urwamamazwaho serivisi nk'ubukerarugendo, urutangirwaho amasomo n'ibindi, inzira yonyine yo kurumenyekanisha no kurubyaza umusaruro ni Afrinovators Limited. Bahamagare cyangwa bandikire kuri WhatsApp kuri 07 85 73 7078 cyangwa bandikire email kuri info@afrinovators.com cyangwa usura urubuga rwabo rwa internet y3@afrinovators.com. Ushobora no kubasura aho bakorera mu mujyi wa Kigali muri Town Center Building inyuma ya Simba Supermarket. Ikiganiro 1on1 ni ikiganiro kimaze kumenyekana cyane mu myidagaduro nyarwanda. Iki ni ikiganiro gikorwa n'umunyamakuru Tycoon Ndahiro, kigatambuka kuri chaîne ya YouTube yise Narababwiye TV. Ahatumira umuntu runaka w'icyamamare akamwereka amafoto y'ibindi byamamare bitandukanye, akamubaza amazina yabo n'ibintu runaka abaziho. Mu minsi mike ishize Tycoon Ndahiro aherutse gutumira Bahisi Venuste wamamaye nka Nzovu, amwereka amafoto y'ibyamamare bitandukanye birimo Bushari, Mutesi Jolly, Cristiano Ronaldo, Messi, Yakamwana, Nyabitanga, Rocky n'abandi. Muri ayo mafoto y'ibyamamare bamwerekaga kandi harimo n'ifoto y'umuhanzi The Ben. Gusa igitangaje ntiyabashije kumumenya. Ubwo bamwerekaga ifoto ya The Ben, Nzovu yaragize ati: Shamutipe ni inshuti yanjye ni ntoza yagose si yago Yuno muhanzi. Ni umuhanzi w'indirimbo. Melody. Inde? Melody. Benshi batangajwe banatungurwa nuko Nzovu yeretswe ifoto ya The Ben, bamubaza uwo ari we agatangira kumwitiranya n'abandi bantu batandukanye. Aho yagize ati: uyu si Yagora, yagira ngo arikosoye akavuga ko ari Melody. Aho Nzovu yararunereye rwose. Ndavuga urukiramende kuko ari ibintu bitangaje kubona Nzovu atazi isura ya The Ben wamuhaye telefone nziza. Gusa reka tubihore, ahari biranashoboka ko ari y'amaso y'ubusaza atarabashaga kubona neza. Ariko se ubundi iby'iyo telefone yahawe na The Ben byo bite? Yayihawe ryari? Byagenze gute kugira ngo ayihabwe? None se ubundi iyo telefone aracyayifite? Ku munsi wo kuwa kane tariki 20 Gashyantare 2025 nibwo ku nshuro ya mbere Nzovu na mugenzi we Yakamwana batumiwe mu bitaramo by'urwenya bya Jens bitegurwa n'umunyarwenya Farimers. Kuri iyo tariki rero aba bombi basurukije ibihumbi by'abantu bari bitabiriye igitaramo cyabaye mu ijoro ryo kuri uwo wa kane tariki 20 Gashyantare 2025 muri Kigali Conference and Exhibition Village ahazwi nka Kigali. Babanjirijwe ku rubyiniro n'abanyarwenya barimo Joshua, Pilate, Muhinde, Pilote, Lucky Baby,
Clement, Salisa, Isakari n'abandi, ndetse na Luckman Nzeyimana watanze ikiganiro cy'ibanze ku rugendo rwe rwo kwinjira mu itangazamakuru no gufasha abahanzi muri muzika. Yakana Nzovu nibo baganirije abantu mu musozi w'iki kiganiro. Bageze ahabera iki gitaramo ahagana saa 4 z'ijoro, ndetse buri umwe yerekanaga ko yiteguye gutaramira abakunzi be, ariko kandi ibihumbi by'abantu ntibabakuragaho ijisho. Bageze ku rubyiniro, Nzovu yagarutse ku kuntu yahuye bwa mbere na Yakamwana bahuriye mu mujyi wa Gisenyi, bose bagiye kureba indangamirwa. Yavuze ko icyo gihe babaye inshuti kandi kugeza n'ubu niko bikimeze. Yaka yagiye akoresha amagambo yuzuye gusetsa ku buryo abantu batamukuragaho ijisho, ndetse yanagarutse ku bihe yagiriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Fally Mercy wabakiriye mu gace ka Meet Me Tonight yabajije Nzovu umuhanzi akunda mu Rwanda, asubiza ko ari The Ben. Ati umuhanzi nkunda mu Rwanda ni The Ben kuko niwe wampaye amafaranga anayishyura kujya mu gitaramo cye. Yavugaga igitaramo cya The Ben cyabaye tariki ya 2 Mutarama 2025 muri BK Arena yamurikiyemo album ye Plenty Love. Abajijwe indirimbo ya The Ben akunda, Nzovu yavuze ko byagorana kuko ntabwo yari afite smartphone. Alex Muyoboke usanzwe ukorana bya hafi na The Ben yafashe indangururamajwi maze abwira Nzovu ko The Ben yemeye kumugura telefone. Nzovu rwereje azaba afite touch iguzwe na Ben. Ibihumbi by'abantu bateye hejuru bavuga ko Yaka nawe akwiye guhabwa telefone, maze Fally Mercy abwira Yaka ko umuhanzi Niyo Bosco yemeye kumugura telefone nawe. Aba banyarwenya batembagaje abantu mu gihe bamwe mu baguze amatike bari basubiyeyo kubera ko imyanya yose yari yashyizwe ku isoko yari yashize, ndetse amatike yarashize ku buryo buri muntu wageraga muri Camp Kigali yasangaga abapolisi ku muhanda bakamusubizaho bamubwira ko amatike yashize. Nzovu ni umwe mu banyarwenya bagezweho mu Rwanda, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Yamenyekanye cyane kuri TikTok na YouTube. Akora urwenya rufite umwihariko, cyane cyane yifashishije amagambo asekeje, imyitwarire idasanzwe n'uburyo avuga. Afite umwihariko wo gukoresha imvugo n'amajwi asekeje. Ibi nibyo bituma abantu bamukunda kuko uburyo avuga biba byoroshye gutuma abantu baseka. Umunyarwanda umwe yagize ati amasezerano n'umwenda. Muyoboke yapanze umunsi wo gushikirizaho Nzovu telefone yari yemerewe na The Ben. Binyuze kuri Muyoboke Alex, The Ben yahaye Nzovu telefone nziza yo mu bwoko bwa Tecno buzwi nka Pop. Ubu ngubu ibindi tuzaza tuvugana kandi ashaka yuko none nagera i Kigali ngewe nawe tuzaba turi kumwe, mushimiye nawe turi kumwe imbere y'abantu benshi cyane kandi urakoze Imana izagumisha. Iyo telefone amaze kuyihabwa ntiyimaranye kabiri, ntumbaze irengero ryayo. Nge nitwa Bede Rugwiro, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, naho ubutaha. Imana ibarinde, bye bye.